Ayo. Oh, satu sir. Sama na to sir. Bago tidak niya sir. Oo sir, bago kami sir. Puno kaya, puno. Ay, salamat sir, salamat sir. Silingan atas sa dampalay dia. Ah, dapat niya sir, kanina ko na bahay. Kapan sa dako? Ah, dapat sa kota ko. Si. Kanang mong gamay. Ah, okay. Kanang. Pila lang corn beef. Ah, corn beef. Oh no! Corn beef. Tag, kwan sir, 32 sir. Kanang pinakamahal? Wow naman! Wow! Wow! Oh, mana ini pinakamahal mo sir? Tagay kong dua-dua. Aduh. Pinakamahal na ah. Ayaw di ay butang nagapalit man ko. Ay, lang. Butang ako nagapalit. Ay, pasensya sir, pasensya. Sa paman sir? Beef loaf for pinakamahal gyapon. Ah, biplop 30 ni sir. 30. Oh, Sa pamanakan paluton na. Aduh ay isa kam kan lang may lang sa amiga. Asa halang o dili alang? halang. Halang. Kami lang halang. Ah, kanan sa kaghalang na ya. Oh. Oh my God! Wow! Kasi 30. Japon. Pila tara ni? Be. 30. Oh, binta tanan sir. Binta? Oh. Binta na o sigilad ko nimo. Di lagi, binta tanan sir. Sigilad ko nimo. Ah, di mo mga hilad sir. Lagi sir. Ah, Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Timag 200. ah, sige. Ah, grabe. Galante, wala na tawang eh. Timag 200. 200, sure ba? 200. Hmm. Sige. Galante, jugin tawahan na ba? Iiwaton mag 200 ang kuhan. Lubinta. It was at this moment that he knew. He fucked up. Yan, 200 ah. 200 ba? 200? 200. 200. Ako yato dugma. Oy! Ay! Ano ka ba lang? Run. Agoy, ginoo. Giutang.